Ngiyanibingelela bazalwane kakhulu. Namhlanje ngithanda ukubonga leli thuba engitholele ukuphinda sithole ukuthi sikwazi ukuxoxa indaba kaNkulunkulu. Namhlanje bazalwane sizokhuluma kakhulu la umyalezo we-leadership, umyalezo we-leadership. Ukuthi hlobo luni le-leadership elindelekile njengamanje noma kufanele siyilindele ebandleni likaJesu, ngoba eqinisweni bonke abantu manje bayathanda ukuba ama-leader of the church, of the congregation, but only to find ukuthi bethanda benjalo izenzo along the way izona ezishoyo ukuthi akayona i-leader right umuntu, ngoba ne-leader ayiveli iqale ngoba nakho isiyindala isinentshebe noma umuntu nje esemdala esebala iminyaka eminingi abesebona ukuthi ufanele ukulida abantu. No, akubi njalo, kodwa i-leadership iqala from your young age, ebuncaneni bakho. That's a leadership. Qala nje umncane. In most cases emakhaya kuye kuthiwa uma umuntu ezoba yi-leader noma umuntu uma ewumfana uqala afundiswe ngokuthi alusiswe iy'nkomo, alusiswe nje imfuyo yasekhaya, mhlawumbe iy'mbuzi, mhlawumbe iy'rabhu, yabo. Kube ukuthi fanele abonakale lapho ukuthi uyakwazi yini ukulida. Uma usuku nosuku ebuya fanele ayikhawunte iy'nkomo zakhe noma iy'mbuzi zakhe ukuthi ziphelele yini. Sekufundiswa i-leadership lapho, enikezwe i-task ethi daily you must make sure ukuthi mawuhambe ney'nkomo eziwu-15 buya nazo 15, ngoba mawubuya nazo ngaphelele funa ukuchaza ukuthi enishonephi. I-leadership ayiqali la umuntu esevele nje wangena e-college wafika wafundela ubufundisi khona abese eqhamuka ezolwa nabantu. I-leadership ayiqali la umuntu mayehlulwe isikole, lahlulwe isikole bese gijima cha ukuthi uzofika aphathe abazalwane. I-leadership ayiqali la uthola khona umuntu kuthiwa uthola ithuba elihle, mhlawumbe kushona ubaba wakhe, mhlawumbe ubaba wakhe kade umfundisi bese kuthiwa hayi akangena aphathe. Ayithathwa kanjalo leadership, ayithathwa kanjalo. Wambheka abantu abafayo bekade uthi uzongena uphathe, ayenzeki kanjalo. Leadership is something ozalwa nayo, uyazalwa nayo, uzalwa nayo, iba segazini kuwe bese iyaprunwa-ke there and there, there and there. Because inkinga ekhona njengamanje ukuthi ama-leaders esinawo anenkani, awafuni one ukulalela uNkulunkulu, two awafuni ukulalela ngisho abantu abababonisayo, three kwawona uqobo abayi-understand ukuthi akwi-ministry kaNkulunkulu noma akwi-gangster lokhuzana team, ngoba indlela umuntu ayenza ngayo izinto, one akufanele uma uyi-lead ubonakale uyi-associate nabantu abangekho kwi-kingdom kaNkulunkulu, uyi-associate nabo, uhambe nabo, u-celebrate izinto nabo ndawonye. Ayenzeki into enjalo, awuyona i-leader wena. Ngazi singabiza ukuthi yini, noma singathi uyisiwengu sama-leader, mhlawumbe ya uyathanda ukulida. Right, la ake sikhulume nje ngomlando othi according to iBhayibheli obani ama-leader cisho esingabukela kuwona, ngobani ekungafanele sikhophe izinto abazenza, yabona. Right, ngiyathanda nje siqale ngama-leaders okungafanele sikhophe kuwona. Okay, i-leader yokuqala esikhuluma ngayo uFaro.
Okay, Faro. Even though kulezi insuku wandile umoya kaFaro ungamlaleli uNkulunkulu. Wandile mningi kakhulu because lo moya lo iwona osucheleke yonke indawo njengamanje. La uthola khona abantu benza noma yini abayithandayo. Basenzela noma yini. Because umoya kaFaro usufikile. So la sitholani? Sithola uFaro ephethe abantu ngesandla sensimbi. Injani leadership kaFaro? Leadership kaFaro I think right uma mhlambe kuthiwa yilo seliyimbuzi umuluse inkomo ngoba nazo ingakwazi ukuyikhulumela, but leadership yakhe engekho right because uyabahlukumeza abantu. Lezi insuku ama-leaders namhlanje anenhliziyo kaFaro ahlukumeza amanye abantu. So uthola ukuthi wenza sure ukuthi uvala all the opportunities efanele ngabe uyawadedela nivulele nikwazi ukuthola nani i-way forward empilweni, avale yonke into. Leadership kaFaro i-leadership ethi wangena egcwele ipain kulobu buholi angena kubona. So manje ubukhiphela kubantu baningi abantu abanalowo moya othola ukuthi make wanika ukuthi aphathe umuntu uyomhlukumeza umuntu ucaca ungazi ukuthi hawu kanti bebe ne-history boba u2 endala mhlambe kunokwenzeka yini ukuthi bayazana before. Hayi abazana, ukhokha isibhongo sokuthi naye wahlukunyezwa sakhula. So that leadership ayikho emthethweni, i-satanic. So ithatha into engekho, ithatha siyilahle lapha. Uzobusawula Sawula naye uSawula wayeleader eyaphatha kahle ngesikhathi kufanele iphathe kahle, kodwa along the way ya disobey ama-instruction umholi wakhe noma yes umholi wakhe uyena wayemphethe. Ngoba uma uyi-leader fanele ukwazi ukuthi ubaba wakho uyena okuphethe noma oyi-leader yakhe enkulu ukwazi ukumlalela. Uma uyi-leader ungasakwazi ukulalela kuba nzima ngoba ulahlekelwa izinto eziningi ngenxa yokuthi awusakwazi phela wena ukuthi ulalele lo muntu okuyena okunikeze i-opportunity yokuthi uhole. So simthola la uSawula engamlalela uNkulunkulu. Ngesikhathi engamlalela uNkulunkulu lenzekayo waphucwa ubukhosi noma waphucwa ubuleader besizwe, kwathiwa siyakuphuca, so kuzomela ukuthi ungabe usaba yi-leader. Sithola bani? Sithola uHerod. Okay, i-leadership kaSawula singayithatha njengokuthi i-leadership engalungiseka. Singathi mawukuthi umuntu onjengaye ngoba wayewumuntu owayelwa izimpi ekwazi ukunqoba, singayithatha ukuthi isengalungiseka. Yebo, ingafanele sika-avoid kuphela ukuthi kufanele umuntu uplift kuphela i-standard se-listening skill. 2, bese kuba ukuthi kungaze kufinyelele lapha ekutheni nesejaha uDavid esethi uyena othatha isikhundla sakhe eselwa naye because watshelwa kwathiwa yenza ukuthi wangakwenza, then uma ungakwenzi kwathatha iposition yakhe wasale empty. So umesejaha uDavid sekuyacaca manje ukuthi aka-understand ukuthi umsebenzi awuphethwe kwabani. That is why sejaha abanye abantu sethatha ukuthi into yakubo kanti kwakungeyona yakubo, wayithola i-favor from God. Sibone bani uHerod. uHerod ngamthatha ukuthi uyafana noFaro, ngasho ukuthi bayinto eyodwa ngoba uFaro semthola naye ibulala abafana eba-destroya ngoba ebona ukuthi bazothatha ubuholi kuyena, bazomthathela isikhundla, so ethi aba-destroy. Sembona noHerod ejaha ingane le uJesu ethi makwazeke ukuthi kuphi ukuze i-destroy. So le leadership lekaFaro lekaHerod, ama-leaders are-cruel, are-criminal, nje akuwona ama-leader esingathembela kuwona, ama-leader engafanele enhloko sibukele kuwo. So bese kuzoba ama-leader esinawo esimele ukuthi singabukela kuwo. I-leadership kaDavid, because noma yena enawo amaphutha
kodwa i-leadership yakhe iyabukeka, yabo. Uwumuntu esingabukela kuyena because noma enawo amaphutha lapha etholakala eselala nonkosikazi womuntu, because uma uyi-leader fanele ukwazi ukuba yi-leader nesimilo. Uma unganaso isimilo nje ngeke ukwazi ukulunga kwi-leadership, akwazi ukuphatha abantu. Bese kuzoba Abrahama, baba wethu lo wokholo. So Abrahama ingakho kwathi ubaba wokholo noma uyise wezizwe zevangeli. So ngenxa ye-leadership yakhe wayeyi-leader ekwaziyo ukuhlonipha umholi wakhe uma emnika ama-instruction ukuba noNkulunkulu. So siyayithanda leadership esingabukela kuyona. Kuzoba yini? Kuzoba u-Elijah. I-leadership yakhe siyayithanda ngoba wakwazi ukugcina ekugcineni futhi edlulisela ubuholi bakhe ku-Elisha. Le leadership enhle esingabukela kuyona ngoba abantu ababe-obeya ama-instruction kaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Kuzoba i-leadership kaMoses. I-leadership kaMoses i-right ukuthi nje-ke nayo yathi ukuphambana kancane laphaya njengakuSawuli. So yathi ukuphambana kancane laphaya ekuthenini makuthiwa akakhombe itshe yena balishaya kathathu. So nakhona wayesenzisa ukucanuka ukuthi abantu bayamshusha, abantu bafuna amanzi belwa naye. So nayo-ke singasho ukuthi i-leadership esingabukela kuyona, kodwa ekufanele uthi uma uyibuka bese uyiqaphela ekuthenini awugcine ufolela efola khona. Kuzoba ubani? Isaac kwakuyindodana ka-Abraham. So u-Isaac simthola i-leadership yakhe i-right ngoba wakwazi ukuthi ahambe ngokulalela uNkulunkulu. Imithombo yakhe ivala yonke indawo la ehamba khona, kodwa uNkulunkulu wamenzela umusa ukuthi iqaqeke ivuleke. So simthola eyi-leader right efanelekile ukuthi singathembela kuyona. Zonke izinto azenzayo ziyenzeka, nanoma yini ayenzayo iyenzeka. Sakubonga lokho, siyakuphakamisa. So kuzobe ukuthini? Kuzobe ukuthi ama-leader lawa amaningi la singathembela kuwona, singabukela kuwona nathi bese sibuka ukuthi mina ngifola kuyiphi. So bese kuzoba-ke inhlobo zawo-ke la uzobona khona-ke ukuthi mhlambe le ekulidayo ingaphansi kwayiphi, ingaphansi kwaluphi uhlobo. Sifike sibe ne-autocratic leadership. I-autocratic leadership la umuntu osuke ehola kuphela without listening kwabanye abantu. When it comes to ama-decision, uyithathela yedwa ama-decision. Ngicabanga le leadership le isebenza kakhulu emakhaya esihlala kuwona. Setshenziswa kakhulu obaba le leadership. Nakuma-business owners. La uthola khona umuntu ethatha isinqumo nje, akabuzi umuntu, akenzi lutho, uvele athathe leso sinqumo sakhe ngendlela yakhe. Ithi hawu, sekwenze ukuthi sekwenzekile, sekuphelile. Namanye amakhosi akhona aphatha ngalesi sandla lesi. Namanye ohulumeni noma umengameli bakhona abaphatha ngalesi sandla lesi. Kuye kuthiwe lesi sandla, isandla sensimbi, ngoba usuke engabhekile nokubheka ukuthi abanye bathini, yena wenza lento ayenza ngendlela yakhe. So uhlobo njani le-leadership lolu? Uhlobo le-leadership ekungafanele uma sikholwa sili-apply, silisebenzise there and there. Singawathatha cishe ama-decision there and there. Mhlawumbe asuke khona aphoqa ukuthi uwathathe ungabuza, but not at all. Khona ekufanele i-decision uyithathe ungaxoxanga nabantu, only if akuyona into ezoba affecta kakhulu, yabona. So if kuthiwa la ibukela le leadership isikhathi esiningi
yes iyaba namaphutha amaningi ngoba isikhathi esiningi umuntu oyilida ngalolu hlobo uthola ukuthi umsebenzi anikeziwe ukuthi akawulide udla imali afihle usuke nobugebengu nje isikhathi esiningi lo muntu lo so singeke sabukela kuyena kube i-democratic leadership. I-democratic leadership la uthola ukuthi kuwumuntu njalo uthanda ukuthi before kuthathwe isinqumo kuhlalwe phansi kudiscusswe noma kuboniswane. I-democratic leadership i-right ke that's a good leadership eyenza ukuthi abantu bayizizwele be-welcomed kule organization abasobe kuyona. Kuzoba yiphi i-delegation leadership? I-delegation leadership uthola ukuthi isikhathi esiningi umuntu ufika anika ama-instruction aqede mhlawumbe uhlala somewhere la alindele kuphela ama-result alezi zinto anitshele zona. Kusho ukuthi ngamanye amazwi kuyenzeka la okunye nigcina nani seniyithathele iy'nqumo somewhere somehow nithi no silungisa lesi simo. Yeah, i-delegation i-right sometimes because omunye la uthola ukuthi usuke eleka something like ilokhuzana mhlawumbe leadership akanakho ukugcwala kakhulu noma kwi-management la, so thola ukuthi akahlali nani. Baningi abantu abenze njalo, thola ukuthi ikhampani uzoyishiya nabantu ahamba uhlala kwenye nendawo uzokhe efona nje ebuza ukuthi kuyenzeka. Kuzoba khona managerial leadership. I-managerial leadership le uthola ukuthi i-leadership ebonakala kwesinye isikhathi isebenza one kuma-companies iyasebenza kakhulu le leadership yokumanager. Thola ukuthi umuntu uyena oyi-manager yenkampani, zonke izinto zinikezelwe kuyena ukuthi akathathe iy'nqumo abambe i-meeting enze yonke into. So le leadership le is very important, ibalulekile because you can't lead without managing. Fanele mawuyi-lead ukwazi ukumanager abanye, ukwazi ukumanager. So kubalulekile umanager ngoba uma umanager kusho ukuthini? Kusho ukuthi uyawucheck umsebenzi wakho. Iveza lokho leyo nto ukuthi umsebenzi wakho usuke ukwazi ukuwucheck ukuthi if ever kukhona into e-wrong ukwazi ukuthi nginika ama-instruction akwenziwe kanje. Kuzophuma usho ukuthi umuntu la onolwazi olugcwele lomsebenzi awuthi uyawuhola noma nje uwuphethe. Kuzoba i-transformation leadership. La i-transformation leadership la sithola ukuthi le leader i-leader uthola ukuthi iyathanda ukubona abantu beguquka noma beshintsha ey'ntweni mhlawumbe ababeyizona. Then mhlawumbe ake sithi umuntu lo othola ukuthi mhlawumbe ushintsha abazalwane noma uyatrain-a abazalwane, wenza as uJesu wayenza, because uJesu wayenza this one, wayi-transform abazalwane. Transformation leadership wayenza ukuthi njalo mayishumayela kufanele bekhona abantu abaphendukayo abenza ama-disciples. Ngamanye amazwi uma bama-disciples wayethi abalandele yena ukuze onke ama-instruction abanikeza wona bakwazi ukwenza. So ukutransformwa kwabantu-ke kusuke kuholwa yini? I-vision osuke unayo esuke ikuhola uyisebenzise ekutheni abantu abakwazi ukuthi bayifeze njengoba nisuke nambisana. So-ke these are the 5 types of leadership. So-ke iyiphi-ke esinayo njengamanje nesiyithokozelayo emabandleni? I-leadership esiyithandayo nefanelekile ukuthi ingabe iyasebenza emabandleni, i-democratic leadership, bese kuzoba i-delegation. These are the 2 leaderships engiwabuka njengafanele ukuba ngaba ayasebenza lesi sikhathi samanje. Even though amaningi mhlawumbe amabandla ayisebenzisa le autocratic le vele nje umuntu ayithathele iy'nqumo enzayo akwenzayo, mayethanda ukudla imali ebandla lile ayidla ayiqede
kuvalwa amabhuku esonto, kucace ukuthi ayisekho imali, aqhubeke, athi aqhubeke kuyiwe phambili. So i-leadership engekho right leyo, but i-democratic ne-delegation are-right. Yona esingawancoma kakhulu. Esikhulekela nesikucelayo ukuthi umuntu kuhle ayihlele before abe yi-leader, noma eyi-leader funa hlala abuye ayi-check ukuthi i-leadership ahamba ngayo kungabe ifanelekile yini, iyabafuza yini nabanye kabe behamba phambi kwethu, like u-Abrahama, like u-David, like u-Moses, like u-Isaac. So kufanele uyi-check-e yonke leyo nto, ngoba uma uyi-leader kube khona la urefeya khona. Awukwazi ukuvela uthi ngiyahola nje, ngoba uzongena ekweni ungena ngoba unalo ulwazi lokuthi wenzani kahle hle, kodwa uma uhola une-understanding yonke into izokwenzeka kahle. Siyabonga kakhulu isifundo sethu sanamhlanje ngendlela ethi yonke into eyenzekayo yenzeka ngokwecebo likaNkulunkulu. Ngiyathanda ukudlula emazwini athi, ngithanda ukuthi idlule emazwini esingakhuluma ngawo nje la, bese ngingandi kakhulu bekucaciselana nje lapha nalapha. Ngithanda ukuthi sifunde incwadi kaGenesise chapter 28 ngo-verse 1. U-verse 1 uthi, u-Isaka wambiza uJakobe wambusisa, wamyala, wathi kuye, awuye kuthatha umfazi kuwo amadodakazi aseKhanani. Vuka uye ePadani Aram endlini kaBhetuweli uyise kanyoko, uzithathele khona umfazi kuwo amadodakazi kaLabani unyoko lumi. uNkulunkulu Somandla makakubusise, akuchumisa, akwandise, ube yizizwe, ube yizizwe eziningi. Akuphe isibusiso sika-Abrahama wena nenzalo yakho, kanye nawe udle ifa lezwe lokugogobala kwakho uNkulunkulu amnika lona Abrahama. Amen. Ngiyathanda ukuthi ngisho ukuthi into eshaya kakhulu siyami Jesu sisize, into eshaya kakhulu u-leader wakho uma ekuphethe kodwa engenaso isibusiso. Kuba buhlungu uku-leader leyo organization osuke uyi-leader, ngoba ngesikhathi edlulisela umsebenzi wakho kuwe fanele awudlulise ngenhliziyo emhlophe. Into yokuqala leyo. 2, akabe ne-connection noNkulunkulu enhle. 3, akabe umuntu ngaso sonke isikhathi o-willing ukubona abantu bekhula, ngoba uma kwanda uhlobo lwabantu abangafuni ukubona abanye abancane oDavid bezalwa, leyo leadership ngiyakhala ngayo, ibuhlungu, ngoba ey'ningi izinto within the church azivalwa usathane, but azivalwa u-leader okuyena ohamba phambili. Uhambe evala iy'nto zabantu ebona ukuthi bazophumelela, laba bazoba nokuthi abesefana. Leyo nto leyo i-wrong. In these days, bazalwane, ibandla likaNkulunkulu lingenelwe ama-criminals abhizi, abangumsindo within the church, awayenzi into ayithulwe uNkulunkulu. So uma u-Isaka ebabusisa abafana bakhe noma ebusisa uJakobe, le nto inikeza ngokugcwele ukuthi wayeyi-leader eyayiqotho. So into ayenzayo uyazi, uya-understand, okay, njengamanje sekungenzeka kudlule mina othi ngimbusise umfana, then wambusisa, ngoba uma uyi-leader uwumuntu othi amandla mina enginawo akufanele ngize ngiyonke nayo emgodini, kodwa fanele ngiwashiye kwabanye abantu. Namazwi esibusiso fanele ngisishiye kumuntu ahambe egcwele isibusiso, ngoba le nto yokuthi abantu baze bahambe ngisho emabandleni behamba sakuxoshwa like ngenxa yokuthi umuntu ulwa nje nokuthi akafuni abantu babusise. I-wrong leyo nto leyo. Amabandla anjalo ney'ndawo ey'njengalezo akufanele nje uhlanganise nazo, iy'ndawo zasathana akuzonika uNkulunkulu. So siyabonga kakhulu ukuthi le leadership yinhle,
siyayincoma kaYisaka engathi kunganda yona, ngoba uma umuntu leader yangempela right fanele abusise ngisho emndenini wakhe. Iy'ngane zakhona ay'busise zihambe pheke isibusiso, ngoba imindeni ixoveke kangaka nje ingenxa yokuthi i-leader yayiphambili kwesinye isikhathi yayingamazi uNkulunkulu, ayizange ikwazi ukushiya isibusiso, yahamba nje, yahamba kwasengathi umuntu obengazi ukuthi ogcina ehambile. Ngoba kubalulekile uma ehamba umuntu akahambe ashiye isibusiso ukuze abalandela ngemuva bahambe phezu kwaleso sibusiso. Siyasikhulekela lesi sibusiso engathi singahlala nakwabanye nakwi-generation ezayo esithi silalela uNkulunkulu ukuze sikwazi ukuthi sibe nesibusiso esosidlulisela iy'zukulwane ngegama likaJesu. Siyabonga. Amen.